MCA Municipality Elias Murega nayo ukitete munene wa speaker nyuma ya kuthurwa na wingi bokura kiri mbunge umuthenya ya Rwari. Murega rowebeledwe etineke nyuma wakili umowita koti ya Meru na kuwa kanya gukethera kaiteanirwe athuri nende nyuma ya rais wekira kirore na kuwa watho mwetikiritwe kuthira burekire makaunti. Murega asindite na kura 44 kuma kiri kura 68 nyuma ya ucinda uraba ucindana na ora ni MCA wa Kibirichichia Elijah Kirimi ena kura 43. Bobo ite ore kuthirite kuna ngwataniro ya mbunge ba kaunti ya Meru uraba wetekana ya interparty caucus nyuma ya mutongero baraba ingire ni mbunge ya kaunti ya Meru Victor Karithi kuwa nende baketha bakewatena na kuwata mbaru Elijah Kirimi ucinda itiki Murithi Girigori na kulikithia ntetoi ithurano bia muthenya jona arwa kuthura munini wa speaker ndeni ya mbunge ya kaunti ya Meru nitwikitaratiri ndito kuthimakira kiumirite metheni ya mwingi janthambani ya urito bwa thirikari ya Kiraito Murungi na mathugano kiumba ja chima baraba ethirite mustarende jwa mbere utero rwa rungi nkamboni MCA ba Meru na ngabana Kiraito Murungi yambirire muri muthiru nyuma ya MCA nkurukia 50 gucemana mukawena juma jwa nkobo na kuthithia Meru interparty political caucus ngwatende uyu kionekana kureta mu MCA babanjarene cia ngabana na thirikari na nyuma ya rwira rwa gitikike kwambiria rutero rwa thirikari ya Kiraito Murungi bonekana witikio bonene mwendikithia wao urani MC wa Kibirichichia Elijah Kirimi na kinya muthenya jwa yegoro gutumire witikio bwa bonene kiriwe ngana ya IPC already yombede o pronounce yukawa yukwendo support Elijah Kirimi MC wa Kibirichichia ward na nkuruki MCA baba ikamushema na thirikari ya kaunti ya Meru muthenya na arua kuonania kuwata mbari mwendo wao na nyuma ya kura kwambiria MCA wa Municipality Elias Murega kiri kura 68 aringirwa kura 44 na Elijah Kirimi ona kura 24 nyuma ya kurema ukinya gicunjio kia bire kiri ithatu gia kura kiwatho ira ni kura 46 kure gici acokora mukono jwa ire jura jurumiro tene gituma kinene nyuma ya MCA bamwe kwambiria kuringa mbica kure aba gitumaga kungi nyuma ya speaker gukira untu bobo na kura gweta na mbere raundi ije kiri kura 68 MCA Elias Murega igwatira kura 44 kaire na Elijah Kirimi ona kura 43 na imo yatorete agirite for the second ballot. Spoiled votes 1. Honorable Elijah Kirimi 23 votes. Honorable Elias Murega Julius 44 votes. Elias Murega atumirwa ari munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru na kunyuithia muma. I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy Speaker of the County Assembly in Meru County. With all the system, the CECs, Deputy Governor, Nabara Bonde, it is good, yes, to promote your candidate. Na Chief of Staff, na inyaka tell inge ireira muona ya Murega atebui ankwendo mwirozo mheshimiwa governor ibwega sana oni nkaitaniria nawe ngoge ikenda twikia Meru County aratukwenda but you must respect the independency ya heshimiwa bange na inya anainchi thaira bena mathuganio tofauti kithurano kionde kiria kitharo kina competitors so ankwenda kuwata Murega mbaru mwire ndi MCA wa Meru County Assembly tukaitanira ngoge kuma kiumia kia thiri kwete kwena ikaro bibinge muno aswa ruterero wa governor Kiraito Murungi mwangararo na gwitete MCA na arumania kiondo auga Murega akaringirwa kura na members bare ambecha na baringira Murega kura kou ankwenda kuga ibwega muno kireshimwa nonto mbecheri itumite mukune omuntu imbecha mwananchi na keva nonto no na pawe kugira na chitera na itira na turetera atukaria na nyingi chono roju turie na oketurie inde tukaruma wananchi na utegambarire kurwandwa tugushinda na nkatho na nchune cionthe toichokeria Murungu na Murungu atechindagwa nyuma ya assembly je kugwithira bagwetania nya kuma iguru kana system ne bamenerete bonene kugoro kwa bamwe ba MCAs baba ithano na bakwiri ro garinga mbica no ikie mbica no akanengerwa ngiri 20 ande waringa mbica waikia ukanengerwa ngiri 20 ntuja kuringa kura oringa mbica otumanira imantu amakuru muno chakorokine gita akai kenda utidete kanto ibararuma kanto nyini ngochwa kanto kukeja bwa nkenga na komuno dai kero konkona mbona no kira nkuono kuma assembly ya kaunti ya Meru nkiripotera ntoto shawero betamure Gregory.